Kwibuka ku nshuro ya 32 kwamagana ingengabitekerezo ya Jenoside, ubukungu n'abayobozi bashya. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026. Reka tubirebere hamwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel uhawe ikaze, kora subscribe kugira ngo tubana mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye n'amakuru abagezweho hirya no hino ya mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 2 Mata 2026 yemeje ko mu guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside igaragara haba mu karere u Rwanda ruherereyemo no hirya no hino ku isi, Abanyarwanda basaba gutahiriza ku mugozi umwe mu gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda, ubwiyunge ndetse n'amahoro n'umudendezo by'Abanyarwanda. Yasabye Abaturarwanda kuzitabira ibikorwa byo kwibuka bizatangira ku wa 7 Mata. Inama y'abaminisitiri yateranye ikaba yabereye muri Village Urugwiro uyobowe na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Abantu b'ingeri zinyuranye bakaba bari bitabiriye iyi nama, bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku wa 4 tariki ya 2 Mata umwaka w'2026. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyumweru cy'icyunamo giteganyijwe kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 13 Mata 2026 mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Inzego z'ubuyobozi, amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Mu gihe kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, inama y'abaminisitiri irakangurira Abanyarwanda bose kwamagana ingengabitekerezo ya Jenoside mu buryo igaragariramo bwose mu Rwanda. Mu rwego rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje kugaragara haba mu karere u Rwanda ruherereyemo no hirya no hino ku isi, Abanyarwanda twese tugomba gutahiriza ku mugozi umwe mu gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda, ubwiyunge ndetse n'amahoro n'umudendezo by'Abanyarwanda. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ingaruka ku ubukungu kubera ibibazo byo mu burasirazuba bwa hagati, by'umwihariko ku biciro mpuzamahanga by'ingufu n'ibindi bicuruzwa by'ibanze. Inama y'abaminisitiri yashimangiye ingamba zigamije gukomeza kubungabunga ubukungu bw'igihugu, kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro, abaturage bagahabwa amakuru ku gihe kandi bakanabigiramo uruhare. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibipimo by'imiterere y'uburezi biherutse gutangazwa n'amavugururwa y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo urwego rw'uburezi rurusheho gutera imbere. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari rigamije ibikorwa remezo, yerekeye inguzanyo igenewe gutera inkunga urwego rw'ingufu. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe politike igamije guteza imbere imirimo idaheza kandi irambye mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje politike, ingamba na porogaramu zikurikira: amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda na Moja Rwanda Limited yerekeye imikorere ya
tombora ku rwego rw'igihugu. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse na G2P Energy Limited yerekeye kubyaza gazi metane ingufu z'amashanyarazi. Amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Teleperformance Rwanda Limited yerekeye ishoramari mu by'itumanaho. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira: Bwana Hossein Oda Nagy, ambasaderi wa Repubulika ya Kisilamu ya Mauritania mu Rwanda ufite icyicaro i Addis Ababa; Bwana Irene Ndakumwenayo uhagarariye inyungu za Grenada mu Rwanda; Bwana Darani uhagarariye inyungu za Ireland mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubufatanye; Bwana Niwenshuti Richard umuyobozi mukuru; Madamu Tubane Chance umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa; urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB; hakaba hari Bwana Nsengiyumva Joseph Cedric Chief ndetse n'abandi batandukanye, ni benshi cyane, ndetse na Bwana Kayibanda Richard Chief Licensing Office, uyu nawe akaba ari mu bashyizweho. Urwego rw'umuvunyi Madamu Mbabazi Judith umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane; urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, naho hakaba hari uwashyizweho komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Nkiko Albert komiseri, uyu nawe akaba ari mu bashyizweho, ndetse n'abandi. Rero mu bindi, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 14 kugeza ku ya 15 Gicurasi 2026 i Kigali hazateranira inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari n'abanyepolitike izwi nka Africa CEO Forum. Iyi ni inama mukunze kumva ndetse no gukurikira nk'abanyarwanda. Minisitiri w'ibikorwa remezo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 18 kugeza ku ya 21 Gicurasi 2026 Kigali hazateranira inama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nukiliyeri muri Afurika. Iyi nama izateranira mu gihugu cy'u Rwanda. Nkomeze kubifuriza ibihe byiza ndetse no kugubwa neza aho muherereye hose, mwebwe twabanye mw'iki kiganiro, basaba gukora subscribe tujye tubana buri munsi mu makuru abagezweho hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.